abodua sasemu ame beken sasemu ame beken eyawere hosem nanano mmoa me oda api asembe na aba adawodoma yetiu ade woni say mami baby abesen konam te Sofia Saman aye abrusan so na se ema edware wo omo ma be henhan dan ne ma ne bi omu dware wo fie ho a na makotete ho na me hwe omo ho makotete ho hwe se bi ma ne twe na me hwe ma ne twe Sompa FM na se mudia no tramor no awura mu adwini mu ana sesen wo pe dware anu akote ho hen mame na sa no de feelings ana me sha o sha u feeling me sha no mani agi na ma feelings Abraham pani abiji ade enchi na mo ya na emamu na mo fi ho emamu anu ne makomako miensa itina djuma abrabo amoba anu abrabo anu ye bo anu no mani dware na ade dwaye ne ye chansen die ni bi na abobo na na aye de ye nkata so ni bia chansen dan die ni bia ye nkata so ni bia se dwaye ne de ne obi anya adwamu adwade o atwam eti abasa na mo butu soro wa na ye hwe kama oba na kutu afima wa wohuru mu nyina na metewo na mehwe kama wo ye fo pa bibie poni aba no mame yima be aba ne breme beti abram pa mo beret ka we den kasante ebo ade ne nade ebo bo hu wonya sante ebo abet ne mre enwa no na mo hwe ene ye da piesi na de mi an say ma ya ache ache pa ache ya ache emma be ha dan fi ho mbe ha dan fi ho no ne ye hwe omo ho mu dwa omo horo ma se ne ye hwe come on order in court ne mre mu pa ni bia ba ntu ko ha dan na say dwaye ni bi ho a etina akotena ho ye wo hia sem wo ye wo self contain mu a come on say ne se so afudwere say epim ne so ate wa wote wa dem wa fichiri mu Sompa FM where say wa fi mu a wotu nsuo bomu kwa brade so de CCTV camera e de atoso na chese mamu wa e ba sa wo be me ai say ba we me bo a pa chan we ye fon papa emre wa fon nyina de enso mo we me bo a pa chan na ha mre wa ne maba wa no amu shape no say na ya ne tete maba wa no wo manim chen mo de na ana akono chen hey eye why boko mumu sap na konkonte no akari yan sori na yenkodi aduane na de aye die Ghana for me mu wade bidi niema e ba wiase o eniema mu papa no mo fa no anya bie yesisi suoi mantem adwaye enye na wutwam akoba bi obi dware edi adwen na beba otim se mame nkote ho nkohwe sese ba ko bi nani bo so no bobo mamane ye Sompa anti dabi ba ku dware baba wa bi dware na se eye wia mu ho na mesimi kwa akohwe bi ti me kwa akohwe no de me hu ya ne se ade bi atu afri na se aye se afafranto abe twamanu su ti preko pe de mu an se afedie manu su wo me come on bibia tuti sa afafranto free na se abe hwima su wa body a chokola afedie de mu ya ne se to wura hunim si minim na botena ka betra he ka de tena na e kasa order adai aja hwehwetwe adai same ma me panu mi ti oba takasie a mi ti wei enya nkurasem ne kura me na nka wo abeto na nka wo hwe me wo ye fun ka chopi na bibi tuye Sompa FM afa franto oba hwimani so preko pe de mu ya ne se manu so wo me afedie ohono na se mi hunu ade ye ewurade
wo me saa nti ma afa de e free wono free saa da na ekọ no me so na de me ye nti no nipa mi ntimi ko bona mane e kwasasem nti free saa da na ekọ no afa de me nyoma nyina agiagu na wani no afa de me so bibia mu enye adwuma me ye kura na afa ya pame me afiri adwuma nim ama sese no me nyoma ye basa na ga no so tifie ho pacha no tifie ho na wo fa nto obi anim ma bi anka mo fa che opa bi ana bibisa pacha o de tia ma me nyesa nsem nim sa de ame ye ne yankwasasem ana ma ya che nso so nti sese ba wo ba ha ne ye yankwa ndai de tia me de abedam se mesremo afedi mo se se na ade ana me ye nyina na yankwasasem na numi ho se me ye sa de we de no wa hwe akire we ye wo sa no wa hwe biem pacho de bi me hwe biem kama na efiofo ne ma no omunya lai bia se omu dwale amohwe wo pacho de bi o ma nya lai bia ai nani ne se obi anya se de wahia na so obehwe a free bonto no da wo pacho de bi eni ho biem na sa ne betumi akase ga ne wani ana pacho wo ye ababawa pacho ya ababawa ne ho ofe pacho tuntuma na akoko tuntum odaso tifie ho pacho odaso ho wawale pacho de bi nana wo hwe no na etesei na wa film anana pacho wa film o hro na se come on na ebasa ya na wa film no de netimu no enwa no na ni no hu ana pacho mi hu ye na wode ne nsafe ni mu ana pacho wada wodoma na wo huru mu no otu semena bom ana ensuo no ana otubom pacho de mi hu ya ne se bibia bi twemani so ani adekro na se mani afa mani so I am said as de me so da ye bi no yenenim asaka wisem ade no twamani so prekope no afa mo se ona mani so wo me na free sada no wo sha tokuro num na ade no afafranto tuba ya na sabi ujimi na eye usafafranto tu afiri tokuro mu ba wada wodoma ejeti het pacho wow tu musi firi tokuro num ne ba pacho na afafranto ni color na oye yellow red ana brown ada wodoma pacho kala na say ya red fafranto koko eni eyia ayamatanga ne soma ne manketo ani bi inkubusu no mo ne be di semonesa omo de enkwase asem sedi won be ba bi pira wo sesia ayamatanga eno soma inkubus kwa me apia ye de watu di papentre ahwehwetwe sebi eju se firo ne nyina toto apansa nyoma nyina agiagu mi hu anu rade fe bibia mesombie enye ye biem wo fie sei pacho mo 34 years ama say kura me free fie say obi carpentry shop abonten na meda obeda ho ameda so tobre be hu na mane se na wo ni yire pacho debi wonwoi pacho debi ewurade mu hwe yie o memu wa ne ba sa sa wo koshia se unamfo na wo ye no bo mamane sa de se na atuntu mu nyai pacho me bo ma mamane se ge we ko hwe ye no bibia afrashe pacho oma wo se no bibia nko se me no mo ntemate bibia me nam no bibia se omo ne nam kwa me hu biem be free se aye you know asem no to me no me ko bo mamane se de ekoni o na free sa da no me free fie ko be se 10 years ni me kofie biem ti se no me nam sa anti obi carpentry obi na hu me bo na carpentry shop me da honom en ko abontin mu nam da na se inside o me da na abontin carpenter shop ye ayamatanga eni nkubusu esibodi wo mu nyenyenyenyenye se demons yi wo mu de nsem hunu sei wo ba be proud se sia
na oba no apia ne toso pacha ne toso ne no fo nso hu pacha ne no fo eye duro ben ana de ebogu ni bia anome ya na ase eye buntuo pacha eye duro ben come on chesensem bia so be wu ano yie apia ne man na wo fie ho no ana ahwehwe no emere wafo no na bi nso no fo no atwam ayese me atwa pacha twintwam ebisu atie egu boko masema boko apalena odai court ebi di atie egu bidia na de o mai wan so ahedwedwe sanka twade nso amedware ebisu so omu nyina ofie ho na ya na omonofo no ano dot no ya na yetuntum pacha ya jame so na de nkwase asem de mibuse o na ni nyina nso hia tutorials na me jaje ya ma resource cross examination ya me ya pia na wo hwesa utumi pepe pacha ebu amhwa minya feelings pa pepe mitimi pepe nyina mani timi giye dan ya fani satena wiase na ne man saye pacha de bi se de ekono ma hu se abrabo no apem se mani da so asan se mi ye bibi enyeyi nti na me de beda wo sompa etina chese ai bi je munya na mo fe pa ma ye hwe se we spiritual bi be wo mu a na wo hu ne mo bo me deliver no ma yen Sompa Nkomo ye here o abrantie fe o si oba pa obepene o se me de me nkoso oba pe oba adwale asebie kusebie so akwa hwe ne twe na ya na wo hwa ya na eso afumi pacha ani ebi nso ya na o mayi ani bisu so abo yi so kwabo Dawood brawai dana adru danger o Dawood wan wasem ete ho edio onyame abodi o wan obronsam pa wabɔ no a ɔde ne adwuma ma asibode ne ayamatanga no makɔ papa ne so ehu pa yankwais na de obi bia so sunsun aso ho nyame ne ebuafo abusuafo Dawood Ba Hospital brainy ye beda my lady ase ya na me baby a be catch you ensem no tibia ebi a wo de be serious but na wetie ni ya famu aba because the okano jomtuni bi bo nyomoze bibi nsikwa na area sensem nso doso sabre ye chiao baby a wo he bia ye hospital no wedwe so krapa Metro FM building name Mr. Ye adwuma joda kosememenda anopa 7 am na doctor say ya hye adwuma se ye boy adwuma akopem se no nombebo yare a yesa doso e be bia e kacho say yare a yesa ne doso age ne yare nko a enti mu amon TV sabre no ye number no go screen na say Dr. Dawood ankasa number and it was screen na say yinua no mu amon dwuma de wa manone mota frɛ doctor me wo country we so my way so na mo betimi aboa me ba che no ane say obefa your number no sa wuti nso a Dr. Dawood number is 0244 886437 0244 886437 number no eno no ye chia obia sabre bio na ya kai o say ewiase ade a wo ye bia no obebu mu akonta last week ye kwa pass west region ye chia woni ye hwe wo wa ne mpotem in fact mo hwe Sompa Nkomo pa nyame nhamo opani ba ko a obehia one of the radio station na papa ne nsemo kai nyina ne so wo adwuma mu na wo tie o te say Dawood Ba Hospital any Dawood ointment aba in fact when to car ma na chese wa ye de ense so ye ni nyina ne se ye bi hospital no foforo Kumase na papa no problem yare na ha na ye prostrate ene ye de na free wa upper west by abusuafo doctor de ne to adru so wa hwe na ama ne ho ato no ba papa ne kire se wa to ha no Kumase no ekwan wa pa we ntimi amba enti na de obetimi aye nyina ne se wate ye nka o ne krom no e wo so oba na ne kromfo hunu se ba bi oba aye onya ayaresa Dawood Ba Hospital na papa ne kire nsemu ama presenter kro te konso na chi to na obo ni tinko
de we bia we bu ho aten say papa ne ba kuma say ye hospital ha ena ebusuafo say ya anya de pa moa na ke ye koto no wo wa no ka se bi wo say ye dwuma enti eno kire say Dawood ba hospital ye wo kuma say bara obi wa bruchi odi ye ho adanse papa ne di ye ni mo ne ye kogira pa eni nkura wo wa ne mpotam nyina ye wie do katwa ato ne say na nkese se oba Dr. Dawood ho ebe hye n'animunyam na emom wantimi ama no se ya ba wade a ene ya accommodation nyina wa fa ho ka papa ne di yenim de ye ko hotels ane boarding ewo Upper West wa eme ye ko dai ye kasa ebi ana wo yare am wachi abre Dawood ba hospital se bomodin atu anamon bra na wo ba ye beboa yare bia ne kwan e fa so kono hwe enam yare enne da bia ba ye ka ho asemi egugum bebre but one hwe wa obey self medication so wa ohun se bibi ha na no abawura ho no akoto adru e de how bebre na bre nipa because ye ka say ye wo UTI urinary tract infection any ye wo infection ye syphilis gonorrhea chlamydia genital ward but e bia na wo de kra no enye syphilis na bia ye UTI na so ni nyinam na bia wakoto gonorrhea na syphilis adru ye enti na Dawood ba hospital ye dem shonko oba ya so ye ho a de obeka no yate na emum no ye hwehwem ene be kire say yade ze na ha one guy be of friend say doctor ana me dwonso ana edru ba bi a me ba mamu eye me ya emu hyehye me edru time bi a ene ye so de bra o say man tutu nro manunum gonorrhea nro na ba still makon pa na ekra oba ye test hwe say na UTI enti won se de medi kan ye no e bia wo dwonso a wo ba mamu anasa wo te ya wo so wo ba mu hyehyew UTI e konso saade no ye yade ye nya free dwonso mu wo ta de dwonso hye wo ho a obetimi nya UTI ye ka say obi wo ho a ne de no wa wo gonorrhea ne syphilis panie ba still de kwa na eko o de brother wo de ba hospital obetimi fro say Dr. Drew bre bia menase hye me say ya soja wo menase e dry me ankasa syphilis ne tire saade no very dangerous very deadly syphilis amo baby wo ha sebi oni ne kunu hie mu ana nsuo na san aba oba bi timi fa afru but onhu de be at least 2 months 3 months na wanya miscarriage na de na say Dawood ba hospital say duama yaresa oba ye be sa hwehwe mu nyina na ye de aboa syphilis amo bi complainiti yare ni ti da bia on de ni ti pai no ono a oni pressure oni moja broso ba ne de ha na pai severe headache banadwe nyina ne sa obenum eduru ebema ni ti pai nako Dawood ba hospital say oba ye be yes ahwehwemu obi sisi etimi ye ne ya oti aduro bia nka aduro a obi di ho adanse say aduro we na menom ye ema me hoto me no obenum say aduro na ne ho nto no eno na Dawood ba hospital say yare bia hia ahwehwemu isi yare bebrebe no ebi betime free syphilis because syphilis etra wo moja ni mu cha e cause damages bebree said the etimi frɛ wani no etimi masabi usisi frɛ usisi koso na se wo paralyze usisi koso na se wuntimi nante wo jojo eno etimi de obi nante a yesi stroke openi bi ade ne by the same thing yes doctor stroke adro ni ye kire doctor we ho hospital say but ye hwe mu na ye syphilis na ye ne sa enti ye ka say se enam yare no obi a me show we enya ferry syphilis enya obi a na sabi wono oba ahia mu ansa na wenya obi de o wa ye de wo no obi o ho a wo mu eno nya syphilis no Dawood ba hospital say wo de to anamon na bra obi fro say Dr. Drew time bia me dware wi ana me ho keka me especially me dware nsuo nwuna mititi me ho saa ntia bra bia gi se me dware nsuo hye obi kura ho obedware nsuo hye but still awon keka no ofili Dawood ba hospital say brane yenye nhwehwemu oba ye ba hwehwem say ye nam yare na ama saade na ba ana yare fro na ama ho keka na ba so a Dr. Dawood say allow Shafi nyame ne yare safo duanso ma yare sa enti free 0244 886437 0244 886437 sa wo ye bema na wo hwen anase wutie sabre ya da bia me ba ya meka ye bo ye mema no ho ban no bema no wo bo ho ban na wo bo prostrate ne ho so ban
because prostrate in the area na baby first no obehu so obi anya prostrate na ne prostrate need say mo bi enlargement and na say ekurabam cancer obi se Johnson ta de me doctor me ko gina say me Johnson me chima kakra bi na beba na ma ya say ya me ya because Johnson e acid oba da wo de ba hospital ye beboa oba ye beboa oba say ye de rubber kra na sha oba manimu a ye be treat you na ye yi rubber ne frame adanse ye bebre na eba enti daddy umfie ne ba bi adru me nua ba ma say ya sha rubber kra da wo de ba hospital say bra so ye wedwu so krapa Metro FM obedi adanse say ye moja broso say ye siche ya de diabetes and pressure and the stroke oba enti ye ka say bia na wo diabetes bia na wo pressure moja broso ne siche ya de Dr. Dawood Sebra obeboa pressure enti obi nante kakra obonse wagina woman be na wo by a hospital see free care very short distance ye wo kwan no ho pe krapa ma me nante kakra odu animo no atena se no wasinity as security man bi say wo pachowura OPD ase meba meni subri me nante kakra na makoma na ebo me ntentem me so yare abu ene pressure very common enim pani ni mu akora until the brother would have hospital ye beboa yade bi e how aje ni yare to anamobra Jimmy edwaman ene korono ene ata se be gina so ni yarefo ahwede e kwa ni akọhwe ni emenu Dr. Dawood Nhesa ade no hospital no we krapa adwuso maybe obabia obesi kumase afa adwuso ka ye we krapa Metro FM ha doctor number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 my lady nyame nshaw no team yeah that's Dr. Dawood adwuso krapa ne pankasa wo nuro basa obehwa ma ho ato ama ya de so no nkire se won sabusua entrance o ne wiase ama man kamasem ene ya de mon kata pia ni mu ma me na tito de ase enwie edapia ti ade a wo ye wanu hu ma me pa cha manu me hu se me boss abra no tina me de aba beda mo se me de abeda Sompa FM me de abeda mo se Sompa TV me de abeda mo se momwa me se ade no se na aye na se no yankopa ma me ne chewa ana yempe sofu bi ana na won deliver pacho ka mbenya sofu bi ana difo bi ama o deliver bi ana obeboa me a ebe kameda mase na che se fiti sa abre na ade kro no bo woni de unye wa utunu se niam nkoyie ma me pacho se niam nkoyie kura de mesom bi ana agiegu ade bia do nsa beka bia na agiegu na eba sa na ade na wompo ba na woni ntena me se abrabo no na dan kra mentimi handan obi abonten na meda carpentry shop abonten nu na meda nti se no oba se minya oba kra se a mentimi fane nko dem komidi dan nti me dia be dan no se mesre ma momwa me na se no se mbe handan ama me na se na adwuma sua bi na mudi mbetunu na se be hada ma mo pa adwuma mama ya be hada ma we se champ problem why so la me dance pa na ewiase sof mami na hokwa se ne wonim no na obunsam bo pa so a otua oka na obunsam akatua no de eso pa na ne anim guase enso na enam efie ya oka ho asem sof mami minimo pa abusa kese nyamantam esi street kwa ho bisa no esi street kwa ho efie no so ntinipa wom na ye no so timi ye esade na abusua bia wo na japade sof mami abusua bia japade no ne bia na ye de ama akoda wiswa ketua bi na so no ye ohima ewo abusua num anu ntine so obi ye ohima wodampan wonampan da bibi pono ho eban amma nanimu onyam no ye kashe ye disie na koda sukonuma at that time now you about 20 years as a 19 e me dwade krofo japade
ya yema ho ade na obi awore na yiri na ba betina fie ho no mo efi o mema o mo no mo ya me de me ho mo animonyamfo nko a na wo sa akodai wotumi aye sa de wos na wan kasa na de na se fata se kokoswe sa sem fata nti wontimi nkodi ti onya free di obehwem sof mami e ho no nka wo pu obi ananka obenya na akola boni se na ye na tata na ne make ne se the youth of today ba ni mrante no aya wo mo siso sese no sof mami eni me bi wonu ma wo mo ya na transia no ka se ento mo wabusua wo mo wabusua wo mo ma me papa e wo papa ya sabio na ni abie nanso ne wo mo pe na wo mo ye ayonko ni afokubu aya wo mo pe na wo mo ye enti no mo nti obi e kasa atwetwe ye ne aprepre na wo mo eye ti ne me kan ne se ama emante ne maba no ekwan years of my mom nam so ye omuwu bedu baby gone too soon yes no 30 35 we say am sanko ya kra continue go to be kaba no na che say wo mu ekọ sa dentine ne make ne say wonyankopon de se wo pese wo hirawa wo be hiraw anse ne ba ne so be hiraw che say ni me bia ya wo ya enso awurade ni ni wonyankopon emra nsem do ne ye hye bi ode amai wa so da mu a asofo ekire ye no ene no boy brade awurade wo nhiraw eno ti ne wa ye wo so no hu di afa na momu sof mami krom wo de minimo pa no eno ti ne make ne say sa de ye nkova kakra me modi sa nipa no ana say wan ko nipa kro no wan ko pana chewa sof mami ye deliver ko enye yie mami fancy che say ye kokko pacho emano mi akwa meka hu bi apia ye ko pacho ma sa na o ma mi ke obepre sa wan pre ye deliver wo enye yie because wa bie enkofo japade so mu nim se wa hwe o mse cha na ka wa fra to to ye ade na esi na namu no enu na wo hu se wo hwe no ye ayi kura nka wo kura ne pie ya ne ko antipa so ma wo ye kura ezekna ni fra my lady me da say any aye maame ma Lydia Ejapa TV oso wo hwe show no na me nchia wo ma no ye da na si mama e bia nso ye chia wo nso so na my lady ye woni pa bebre wo ho no mo hu mo se nipa ba ho hu no mo ya na ntwie ebi ni ye nua ba ma idi ei na de be na be ba se e ma ye dwapade ku nipa esei nipa esan ye nipa yie na abamu a o maame anyin se wo bosome nkono na wafiri mu aba ba bia wotifi adu 30 something years won santimi nya adwuma sesebe bosom kese a wo ma ho enum na aso obehwe enya wa wie ye ni o yenkwa chew na yenkwa chew chi wadwane atoaye una de bia ya woka my lady wadwane atoaye be ndey oh ana de tie wadwane atoaye na ensanhunu we enum de ye soso so o na bibia nyam ade na ntu amfiri mu a me jam na ni so a na kwani so tie ye jam wadi na ka wura ohiri be wura wo yam ana betena wo yam a ena ka wo be hunu eno sabe my lady ensanhunu say no ye soso so ade ba ade na be ba sa adwuma we adwuma papa eminti bi ade na nka bebe wi asese ka sebe o ma me hohoro na kosuamu na nko obo udi ehira wo ehira be di wachi ebi nie na sebe se wo ba edume wo e wo nase e ade a esha sabe ma amiensa se me dwale a na yakotete ho ne hwe ene mo nkwadi wo mo preko an sanka no kura bebu amo enya kire bone na me kire ne mo se oba be dwale na ba kwatete wo se mi hwem wo hwe merewafo de na wo hwe nkwala de na hwe mpanifo de eno ade ne be ye wo me hwe ane me firi eti feeling na kine de na eba ne no de abai ewi aso da bia me ka me se de wu buo bi oh de wu buo bia wutwa eye dokoto udua bone a wo betwa bone udua papa wo betwa papa na bone bia ya bone na mbom se bone ye nua be ma ye de ehu che bibia me se ma yakosu ye yimu eye nhira o esan ye no me na bosom kese ye ntese se wo behu se wo hwe se oba na ohu se wo hwe na atu afiri mu no etu ya hu wose na ni so efiti ho no wo de da manhwea mo be de da manhwea saa mo saa ma emu awe no se mo fa mo sa nya adwuma sabi nse hunu na mbedidi ya anu we ebe de na ama wo aba mu asa de wutie o ho dendenden ko kageti akɔhwɛ mɛma abrɛbrɛ pawo pa nkɔfo di eti nkɔfo ɛsoa ne ma no na wo de wugina hɔ wo hwɛ anopa na wo hwɛ wia na wo hwɛ nwumere
Emfa so be na wo so. Eye suban papa. Daddy. Eye adwen papa. Eye ne ye papa. Sabe na obakrat ni baabi akofa no me na de abeso. My lady na obisa so o ge ana. O se oni bi. Hwe sabe ya ma kwan ya fa so bre. We sabe me ka ni say ya na embom nya ne bone so a. Daachi obetimi akowale. Na wo de no me akoso a oba. Oba wo be bompa ye say diai oboa no breakthrough bia wukuru na akofa be ye wo. Ono so won kan kire o say o si so no hwe ma hem. Ba be deliver. Enti yesremo. My lady wo ka bi ma no dia ma me fancy wo. Memu amo sa kire mo adwene memu ana muti. Na so ma me sanya we nko o. Secondary school fo ni bi yesa. Secondary school boys. Emaya ni dware na kotete ho ne yewe. Na sabe mpese ni buza say etire atua mutiri to sabe e ya mu amo de ade. Yo. Eni mu kwodi momu ai. Sabe gina ho ahwe de me atafreta ma no ho de. Eni ala na momu wo kope. Sabe ye beche na ye beche wa fa ba ko ai. My lady, me pesa me kire say ade we no enya de ya de papa. Sabe abema ye kra ma so agu ya ni mu azi o. Papa. Ya na sade ensam a wakeka ya sade o. Na say type bi ti say me die wa hwe. Ye kan say be say champion de wa hwe. My lady, wo so de so so. Ah so wa keto wa kese kama. Eti anya ni mu ase. Eti say ga ya de bet ne kura aboro no. Na mbom anya de ya me say wadwane abeto ade. Ye ka bi a kire wa ba ma fa won sakwa ya dwuma. Na yusu wadwane enya dwuma suban papa. Eti say free home my lady. De ma no asi. Pacho apia abaka sie ma apia ntena ha na ayi ntena ha faith ntena ha eja faith transma ye ni ada ne dia se ajiji ademu asem na bo pusa e ma ne nyongo na timisi because ade no o hwe na akon dokwa no anya ni how more anya ni no tu ko hwe side Moses yani hu kena na nesi wo hwede to no ti wo ko hwesa ide ti we na futuo na ne America asem bi se nipa na nam ho no munya na ye sabe na ye bosom kase o ye bosom kase pa ti udi agra aso be hye ti no sabe de ya pomoden na ye druso ye se bra faith homeopathic clinic na ensaw yade ya rebia aba oni pedwem ensakrai bia wo hu se aba oni pedwem this month you declare as a self-care awareness month na self-care no de na ye Kenya ne se ni pebia wonam ho no oni nipa wudi kan a se oni pedua no ensakrai bi be mo se wo hu na se wonya hu a de obeye no eno ne be che apomodi a hosabeka obi ho kodanya ne ye na ensakrai bia be ni pedwem but obu ne eguso enne echina meko meba meye sa na ade ne developing kakran mesro additional researches bebre akoso na sabre ya mekasa ya manogusui ade ba ko abetodwa ye bohu de ropa e microplastics a ya discover when ni pada sani ye duane ye nsuo ne ye mframa ene nneoma bebre ade ye ho on daily basis na ye hu se sa nneoma yi o pede underlying factors nneoma e ka ho di akotine wo pa ama ankrofo enya ya de ahodo e yare pa na sa microplastics e ka ho bi e san say de biada e bi ko ni pedwam no bi baby say microplastics ne kra e den ene say rubber ene abai de chichire aduane no chemicals a ye de melt e yes rubber no research ame hu say e ka ade a e hye bia etuko sa ade nim for example koko na onom chichire no pa ya na rubber no chemical content ni bi e koko nim banku a ye kanwi a ye ba ye de rubber e chichire chemical content no e kom ade bia e plastics bia the heat ka chemical na ye yes plastics no e kosa de konim say ye aduane or whatever it is and it is plastic companies no so we share ye pa auto o ma de na o ma tre say it shouldn't be used with hot things nti emfa ade a e share e koyemu engu plastics nanso unfortunately enei saa nneoma no e koso akofa ensunsanso bone bebre e de aba ama ne yade ahodo a eka nkrofo no enye asemketwa eno nti ba bibia wo bia no ye say Faith homeopathic clinic be se efidiem na ye scan 36 nerve endings e nerves bia wo ni padua ma nyame nyansam no ba bia yare bebia no
yareɛ bɛ nipadua no mpɛ ɛnyɛ show clinical symptoms kyɛ sɛ ɛna ɛdi wɔ nipadua mu no yɛde afidie hwehwɛ wɔ nipadua mu a yɛbɛkɔ akɔhu traces of yareɛ no ɔwɔ nerve endings no ɛno nti ɛmada bia ne yɛhu yareɛ ntɛm na yɛsi ano kwan na adeɛ baako yɛtaa ka wɔ apɔmuden adwuma mu ne sɛ early detection of any disease is key yareɛ bia ba wɔ nipadua mu a sɛ yɛhu ne ntɛm no ɛboa yɛn ntɛm a yɛnya ne poma siberɛ ɛno nti baabi bia wɔ bia no Faith Homeopathic Clinic yɛsɛ ɛyɛ self-care awareness month. We are in the last week of self-care awareness month and to take advantage know the state of your health wonama okoba breeding branda wapomo den no pempen so ben enigina krofo bi bo omoka ɛho ka ɛkyɛn ɔmo akasa pomo den na ɔmo nipadua ebi mo obi a obabi ɔbɔ ho ka ebi mo bɔ mo tirinwi ho ka bi mo bɔ mo scan ho ka ɛna ɛnya asɛm ketwa na obi a wɔde ehia no but ye ka kyerɛ sɛ ma the overall health unipadua na kasa pomo den your major organs or heart or liver or kidney or respiratory system no ɛdeɛ na ɛkɔ wɔ hɔ what you say ohuna makwa nya media ma otim de bo ba no ɛdeɛ na ɛkɔ wɔ hɔ na ɛdeɛ na wo ya fa ho bra Faith Homeopathy be chef di yes scan 36 nerve endings no ye check ho nsuo omoja o body mass index na ye twa adura wa kasa oni padua so aduro bo ye ntafo apanyi ntimi no bi kakra ntimi no panyi so de Faith Homeopathic Clinic bra self-care awareness month and sakraye ben aba nipadua mu a wa wonim se na entesa ona ase na atatai umia na atom e wo ha ekọ na aba prekope o se obofono pa onom sunsun no but still ɛda so yɛ osa ɛtɔ da bi kura yɛ osa de afie ba no bata fie bia so ntumi ma obi ho a meka sɛ wadware wie kro wadwaye na no ho keka no pa an keka no so yɛ keka no vifete ka kra bi pɛ na de nkambɔne pa e ba no ho by chance sɛ wotie mi a wankasa Johnson ne fa kakra kɔpɛ anwea mu baabi ne fagu after 10 minutes kɔhwɛ baabi ade Johnson no gu yɛ wokɔ na ntate agu so a sugar level na na ɛkɔ so no changes eba tremika fabra Faith Homeopathic Clinic wo be chef fidiem am ya check ye ho bibibia ebehu na de betimi ayedi asia no kwa no na yesia no kwa na research asa to dwa me hu say yare bi obi ani wa yare fiti ya e na eba ne so na de wom ne say ade a ye friend clinical symptoms no it take time asa na ba yare bi e ho sentrene ene yare bi de etimi kose eno nti ye woni papi wo ho a ohun sentrene bia o ye familiar with na no agbo drugstore ba bi no akoto aduro research bia koso Ghana Health Services said abeto dwa am hu say ade a fe no wrong prescription e kuni pa chain disease say akonom aduro bi na enye wo yare ho aduro kofo ewu as a complications of sa aduro no mo konom ye fi say e koduru nipadua mu no eni adwuma biaye wo ho enti ekoda nipaduam 2 days na decompose na abaye poisonous na ese fight wan kasa oni padua no na organs star enro na wota no ma enam say yem prescribe ma wonti wonom ye no organs star fight no your liver and our kidney because nyaminya samu no liver no na ade bia e ko oni paduam no esese osone so the liver is the chemical factory of your body tade bia be ko oni paduam nyaminya samu no ene esese ejifrim na mema be brezo so afa ho every nro mema sama kofom obeba ya resabia na yahwe no ntino opon adwuma no okofie a na wafa pills bi no awe no atwa bi agusu to be do fie na asori no da koye na adwuma but the woman say be man be sorry all right but infection na decide ne bae no edi ka agene ohunsuo enti emfa ho no be mamu din be ye adwuma de obeba ma oba na ni age but wo e bae frɛ ne ba onwu bi da ti wan hia oba ne timu asempa obeba adwuma all right ono so beba adwuma all right but enkwada no mu ba kokore no be ye odia ubehu no na asamato sa bre no agba kokora wi wo ye ho hwe nyi what you say no ti bra Faith Homeopathic Clinic na ade kra ma obema ne fon ye kitikiti a wo hu say fon na wote wa wo hwe no self care na ye kan no wo sa ade na fon wote ho hwe wo ye den wo say all of a sudden o menses no aye black moja na ye tum betum pa enya sa na netie o de to o de ye den all of a sudden o menses no emabiom e ba 2 days na jai bi kra one day no kra back to e bi na twa misro enhwe ha self care na ye ka no ebinu no unya hu search mato bia bana no wotu na mo because that time no ye can be said ya re bia wa acute stage and our chronic stage the first 6 months of any disease bia no ye acute stage ye hu ni ntemu a ebi kura be chose ko deduane we ko ye sade we ja sade we na no akọ onuma duro bia na so obetena ho ama ya re no abefu abebe na edi asema ba ye Faith Homeopathic Clinic fair number we so 0244 58 38 59 0244 58 38
59. And I'll say a Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 40. And I shall screen this one numbers in the break. We'll pick the Ben will be now Efa and cry Santa Maria Abuya Junction Hormone. So Koforia na Washa ya bra until Landry Managers Road or Poly Junction, Landry Managers Road, Koforia Funya, Landry Managers Road, Poly Junction. Set up right now what they are Anaji Police Station, Chehonma, Anaji Police Station. Now Bogo Sufunya, Monko Boga, Bronson, old Aseda. Se Kumasi na what they are, and then Ahinema Kokobin, 18 Moha, Bisa Krabia, se ope in Runkitoa, if ye bra. Now you're more, Nebeji, I will be about Nipedrium, the Hinta, the Abodini, the Intimia Modini now. So we are in Kwan and Sakrabia, Boni Pedrium, and I want to sign a Koyasadia, a Arena Nipedrian, catch us so yari. Fabra Faith Homeopathic Clinic. Now you will Papa Oha, the holistic approach, your acupuncture, your Ayurveda, your physio, style beer, the Sayaribiano, a beer hobra, na more. Yada was say a so Motie, Ebola. Betransini enu nwie na majiwatu mepacho Paul Fante ho bla na ablante yasim malady ablante ya japia de obre na obre so na so wanya ni yie because that 2 minutes 2 year no pra ho sika no uye die na tugu ye minimum ablante bia yere nyina na ye wo kro baako efiri asore kwanta eba atafo aba jokers emu baako de ho no free the same thing ye no de 25 years na down the buy odidi gatem etidente meka se wo de wonya na yie no wo de sabio se obeti utimi kasa kama ana obetima ko yuti betima dwale obetimi apebe bi ana odede bi ayeye kakrakra no no so we ehwe ogufom ne nemu nyina pro ne nsa kawo ya tetene nsa asema ye kan ya ne ye kana no obi won mo be free say bia ye hyada ne ye create da bi dia to obi na brabomu eniyema nkoye ehye no eja ehye no na ya no de bedayen na asi ye easy bra I just say ye tie maami echi na ye ni asofo ko ga no ho pompo isi ye ko so po ye die pa dia wo wu krampo no sometimes ye timi koni naso ekosu ho ko pa chawo enye oba nya na ye hunu hu oba bi wo no hunu hu a obodam eti achawo pa memu a nyame de osese obia metase but yemfa ni de ma nyame ne so a ono sese ofomu a fa achawo pa ko no yemfa achawo pa so nko gen no because sabre wo betima te sa wo shebre wo so betima ma wo shebre so ayeye nyame de wo ta obi achi ensi ye malady nanso wodwane abeto aye no ye hunu kwan ye befa so we se beta enwa be be acha ko gen ho akopa na chew eso gunu so na wono so afafranton bi ko afafranton di wachi o enyan san ye say god de ho me see abrant left to now what so wo sa krom yen sana mabon so no e wo barekasi road obodam obekono osikwa say ya no hwo say ya no baje so hey etutwe no hwe na wudwane nyame na twetwa ajo kakra na mo di wo hu no fatu wankasa wunwanom ketofo se ewiase de wo wi fo nsa no nim se wo wi ni pansa etimale di wadawro ma abrantie de agise ye ni nyina koge no hokopa na chew gari de wonim bato nya faturo nim te wo yi nani te enkopa ga na chew na onso mfa obo ne ncheda afei ye ma ye di formlem bisusu se ya pa chere gari gitumu a na waje mpata ye di fo bo mpaya bibia to betwa ale di ba chew apia egusu a ye fredi for pa na on fai timi mi say be wi no wafa ne ene na kasa said ya na agire kopa che wo ma wati na papa no so bom pai mana eno achi na e me de se wo se wagya ya wonye bim sa brabo we die ne su swati acho trahama me na busuafo ye nya ho kese pa ya maami asem sori brai maami samba kai na abije ni video na ready wo ba no yo mo me hwe
anti asem ne gina ho yo ye maami no ba ya wo se na mo sabi mo tie di ne to na ne ba midwife awia ne ba ne no potu a ode abe yeso ha no anti asem ne nka wagu ne nan a wo kro no a wa ba fidi kase so na asem no studio no the second cameo of asem kasegua kasem na etesai e fa cho ye ma ta roma na so ba ko e so ate dodo adai baby ame wono menya aduane papa bi eni wo fa he me wo yi se passe na unya aduane ni aduane papa bi eni fanto so mayenye entia tina so ate sei asem ana wo your final exams wo gya na nsape won say what baby na say nya wo pe say wo betena ho no ma ne say midwife on so dia akosi sen me hu no maintain nka na mo me ba ne so dia meje no tabia me ba ko group ya meje no yale ele bae ana I said they say o da mo no aba mental agony no ti koye correct pa he said ye edwina esisu kama odwina esisu ente sa first no o wa efe mi da sema me mo pai bo ada romo yeso ye da asese wa be chia ye why so wa dofo bi aba chia mo na enya akwan praise God for adwene for mai eja anti kama na e ka say bedamu nyina mase asese di omo dia ma no anti kama no kwasem bedamu nyina mase e wo Sompa radio so madawro mani je lefu bedamu nyina mase obi biala sabi wo yi 1000 me yali wo yi 1000 de ma me bedamu nyina mase ma mesu ekoma ne me ma mesu koma ne me beda obiase ya me show bia na mu yo asem ya da ase why enti twan wani mu ho na ewia why ya ntome ya de ma we no wapam ne kama ayo tumai oh why ne kama entuma eja madawro ma e ba ya ma ni mi hwambo yo ja opo bebrebe nyina echi ma mutamechi fefefe kama yo twan wani mu ho yo abusuan ya nko Canada express group UK Australia New Zealand Germany ko bo degree me dia ko ye adwuma fa visa hunso we nurse bi doctor ebebo papa 249004448 grow fine no moduro na bebo no grow fine eduro bi sisi ni pedua no ebemo atenka ye na kasa ye koko ene ye dia ye na emfa nipa no etu mojawe no na no pa wiade anyumre ba wo brayo mu na obenya moja no ya dia wie na afentini mu ne kwasem wa na pesa wo hwede ne bomma kama ebi etu no bia obenya bia to 0244 596 535 EP original brand. Come on. Ye ton plain t-shirt. Ne kwasem colors. Ye shishe t-shirt. Ni nyina. Yellow. 3 in black, 1. White. And a red. Black. Ash. Na ubenya ne singlet. Ne maywa. And a pee pants. Vest. Enya se mo. Boxer shorts. Ni nyina ye tuni. Ne show na wo fia. Wo be jo crown. Travel and tour dining. KO Ellis Plaza Block G. Yani Katia Dubai Gate 4. Nedian Mushabre Pro Junction. Metro Health Hospital. G Chronom. Yeben Dukes Station. Wow, baby a buffo. T-shirt papa. 0243 EP original brand. 8. Me pacho tipa tomato mix. Ye didi ye stew. Ya ye nkwan. Yentos papa ya so artificial colors be anim vitamins A D and K no etiye mame nom ya yire nom madawo ma enko 0203403400 Spanish 3 power ya Spanish anti aging eboni padua no am woni bie ade futawo a Spanish garlic mixture wan kasa udware wi a on fasike ndwe ho
ubedware kama na wade na unasi atatai 0266 garlic mixture so no 111 midimafo se wani amawo ene se ne no wo awie o midimafo eba hwehwe doctor yi yade stroke diabetes ma fa unsa bo wo kire so doctor sa ya wabua kwa agogo ho ne ye she 0247742882 Hadasa Travel and Tour eno de ye fa phone ne gi number no ni America lot 2024 na obehu so be kwa buchi da unhwe kapre kra odu awatua kama 0249714368 AY Ahmed Applewell phones papa Apple phone papa iPhone 6S copy 15 UK use any inbox glass protector yes back glass batteries AirPod any charges your Infinix Samsung Tecno anyone your Taylor Lane Kumasi Station Echiriwa Techiman 0549020032 where ye BBC aya winam now winam so winam anun so de den de mre no na ko nyina faye woyi supermarket fato party engagement na mumfa bi enmo abusa no bra 53 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services nurse for asana ye ba de kwa ko achacha de bi fancy wo fra nya mfinhia yenyew ene asusie na yade bia te hypertension stroke de besiesie o be ma waye mre prostate enlargement be ma fon oba na loose ene friend vagina steaming your him school junction off Barikasi Road 0543-320-030 Bishop 75 ya wade share market company ma papa fa busa 2 million na si be tujuel na you good ne silver na obehu se we mo ye fe 304-135 Katia Gate 11 Nana Santoa kama mami kanjen ya nsuo nipadua no yensu papa kanjen akala break water magnesium etu ayamutim obohwa abowie yawo brema nsuo wate ene abuso ni nyina 0241-449-191 we onyame soma for yaw yese wo ye fanda wo asumudwe entonton som wo ba be ye dwumadie eye 3rd to 8th October onyame be fa ne so asanyarewa aye awade mu haw akwantusem ene sikase mu haw nyina 5th October or say out of bondage walk wo mu fra Brepo Junction ante abepiem Kumasi Culture Center counseling 3rd to 8th October Kumasi Culture Center ho nti wo ha obi da so a entwentwe na asemsuafo samo kai Kwame Totofosa asembiri ma wo achemachi ase maame ani kuye migration wo se ne ba ho asem ensem a wachiri no de bia ne ya ne kan se omo de nsem ne ba ne mema na ka so omo ma ya na ya menko ba bia nko Peter so edwedi mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho 0540-311-311 0540-311-311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitriti. Mentume pon sori. Wo na enwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mofusane no. Echi. Natural
garlic papa bi ene edi aye aha nano na madam Fukofimpo ka kyerɛ me sɛ Iwak natural hair fufuo bi biduro bi ɔmo de aba yɛfrɛ no 3P garlic mixture na amanfo tu ɔmo tuo gu so no ɛnya sɛm ketewa 3P garlic mixture wo ko todwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3P a ebegya sɛ hu aduro yi enya mapemfo ema wo manofo anansa nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agi adwadie nkratoɔ yi atum 3P garlic mixture yi wobɛnya bi wɔ mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak ɛwɔ 024-89-288-24 and 020-100-0021 This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over do as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Where you from? They na follow me see ba bet chiamu a ese ni die. No. Me ne fi waka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes yare na wo so. Ko di di wo ni pedwam wani na wo posa amamman entimi ma wonja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a. Wo be free. Lawyer, Give us cold capsules. and I give us P capsules. Hey, and they give us free. Meme wadi ifiedu watwede kronkwa na efa. Give us core capsules. Apemfu abata wo mo manufuo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka ho. Brakasa ya duaba wanwaso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa. Enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder. Brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder eye aduane san ye aduro FD ahwehwe sankratoe mu agi atom Yay! So for mommy, and that you miss me.
Adi. Oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni Sicilian drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memejina brand. Na a yemay. Na. And you say I was saying, maybe I'm over here. Sweetie, maybe come on, mammy, I drum one. What does ye? I hear Chima. It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep? Yeah, damn sorry. Oh, be it, I just appeal for. One woman for down for. And the onion feed to me. FDA, Aji, a Jadi and Kratui Atom. Fifty Robertson, I can say. Do my cheddar. Then you want to say you're a shrine. It's a person who has so this year be said or shrine. Reality show, yeah, dear back. Hello, me didn't grow fine. One more two, won't to minidi, wouldn't ni entira. Ebasa, na etrase, yaria rawuni pedrianimu, ani pedriano pesa wo kutia yariano, na enam se, a one in noa a woni pedrianimu sa, na enwa na ni pedriano ede e kwetia yadianu nti, ema wanumu tu, enunti, na wube hiya grow fine heba sonic, a yedi koko aje, e meni pedriano nuyaninro, mawutumi didi, grow fine heba sonic, wube nye biaton wo pharmacy, ni biya ye ton ebibidru, sa wo penidruduo mu etua, fresa ahomatrufui, 0244-596-532, openfuo, die oma kwada no fuo, ning kwada wonya mfie dumienu numu bi, FDA, aje edwedie nkratu yi atum. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bonquine they be now just the divvy no one propose amania. Near Bekesha. For my dear mammy. Hey, Yamma. Oh my god, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a trail. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Never. The Apabian Yamapa, what do you do? Emily, Mama's Choice, now Papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA, Aji, Ejodi Nkratwe, Atumu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so asan gina tumpreko pa. Eya me guesti. Ewiase afa na nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan bibia aba account mu direct na san so akomo wallet mu straight. Seba animonyam mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy ba ko pa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nepatichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why and obefia air bonus samani. The one, the only Lemfi. Chewodo for UK, US, and Canada. Non download the Lemfi app no Play Store and App Store CCA. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia. Akia, mi fira knew. O wife no ho afepa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. Share, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia ha. Efia afo manya tipa tomato mix. E di yes stew e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wan. Me popo bia moadi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special nti. Me nanfo marima ade da won yire no da se won fa bi nya aduane. Enya sem kitro. Oba de tipa tomato mix e ya aduane na wa hoho okura bedi bia. Eti wanim tipa tomato mix. Se aduane pa enya pomudin hu hia wo de a. Enya hwe se wuri bi beye wo aduane. Enya sa. Ebo no so da fam. Ebuga na dwaso. Upedo do afre. 0203-403-400. Tipa tomato mix. Taste happiness.
FDA agye edwadie nkratoe atom. Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo ukunwachi ena yawo ya ana wudi akina wunya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya honhwanye yi adwumayedi brafo ama waposo ene udompemu nyina yawo ya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora ema biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema abupen uba New East Chinese Hospital wa yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yaji sika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa hman so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora ema biem abusuafo ya ma ye ho akwaba na adofo bi a womudi o ma woda no yenhwe na yentin firi na yenko case number 2 ne so ya ma me Alice Coffee radio ya santo o di 60 years o ni dwumadi se o chechire ni so ba wiye na woman of faith ye nua baba ko wo London se Claire ne ma me ni na wodi na woda ye se osuru nhira e de mano so nyame nkoso a e mano nkwatenten ahodewo we Honorable Collins Augustine team ene udi na oda ono so yesru nyame nhira kwatenten edemano Mackenzie ohima abu ama ba panini enti ene ohima edi na oda ane Libia boga me step daughter ene ohima ene o papa di pizza bebro ati o ma me send you pizza rade nkoso enhira ne fradum kwadum ane asan you ye da sibe pray ebusuan ye nko ye case number 2 no esom case number 2 Mary Quay achimachiase oye complainant respondent Ora Williams Eshen immigration officer court order in court video na ready fe yidi oba ha face no na fe yan fan kai wo mu enya ready oh ready na me abiji momenti I see ade on say okoni station o mefa nko mefa me ankwa na me so mete na na wa nko se me kwa na makoto oni oba na ye ntokwa nti didim sa no san be wo third one e boga na nyina mu ma se wa walmenti me dem so minim hwe nti me sa de be wo e boga e third one ana yeti nti last obai achiase yekulum no densa edi belem papa mo say on wa me biem me man go school njo in fact me yam shame am say ko edu ode be bo ho adam say ndi kwan a wode me fa so ni ene mi sun yie na abusuafo kwatana ase asame man yekro edase kwa me twatwafo sa na ko bebo ni din ma me ete say ya o Quran Bible because ya ni shirabie na ape ma mba cho Bible Bodi ayeme kukua ma onesu kra Bible mi kra Bible sa asema mi beken trodo mini onyame bo ame oda oba akọ ede na asi ma mba cho me ba akọ no me de masem bedam mo ye madoye kakra na me koye ti na doctor ni se me fa me nkotwa boga na street na miniska na me san ya me amtumi nyeduma ti adoye kakra mo de yem na me de kotwa no enti ye twawie na doctor ni se akora no kwa na ni edin report ni nyina wa si o hwa ninti no ehwenye si nchen nti obele pa enti omoye ehun adwuma no wokofodua inti no minko pesika me kwa minkita be 1000 na me fanko oswa ombeye man ho ato na me da doctor na se inti ya bae na de chinye na napa me wo hwa na minya akọ na me na madam fo bimpo na to
na nipa ne frɛ me ɔse yɛde wade bi fi migration ni nua ba ɔse yɛde amunade bi fi nkran abronti blast station na beji na me se me de amunade de ti na me se me nkɔ na madamfo ne se o de enko tie ana me ne madamfo na boy ba ko ti fie na me fe ni kan ne yɛkɔ car station mo sata na me kɔ ma me mo ti me du opɛ na yɛ ni nua mu ma mienu no ɔmo de lete na ɔmo se minjina ho na ɔmo ana me se mo a na ɔmo de lete ma na me se den na wom na ɔmo so ɔmo ni ma de gwa na me se mo a mo de ade fi nkana ba no mo ni ma de gwa ti se menje ti se me gina bombo ne wom na se bombo be na me wuja me ma na me yete ya prepare na boy no lete no wanye manje wo ba akọ be ma no abra kra ni ska ka cho ma ne hwe fesi adre na mpese wo do be ma ukun because mienu no omo wo be ma ne ho no odi omo uja omo ma ukun no omo wo fiese mama Messi no kura ba ko pe be ma ni ja me no me mpese me wo ba ne metu me obewia ipeni no owia ne de ne ko ketran so nti ye de ko wadwanu wadwo ba no inspector say kenyan report no ye ncho ma o ma mi hu me ba atan ama wo me ma wa fa me ma ko ma wesu uja me ba wo ma no he o mo nkra no ma ye basa o ma mi hu nkra no kula o baba iwa no so anya 19 years Beman onya nendra da ben odi obadi na chi ba fia ukoyi dan e de matress ka ho mo kodae mama e no kra udi ntra because mama otiwe I say mama me because ni school wo kwasra ti me no de obadi na chi ba akwala no one me ba no eye adamfo o school when I say mama me ba me ne san ne beba na abesra nti one day me ko efuom na me ba friend so one Sunday aba na we mattress de kwato dem say wo ba no ne get no koda mama mpa cho me so manyi mattress me no mo na da me dem me no mo na da na obi friend wo so ya your investigation wunye o mama mpa cho me de oba no kure be kama ma obi na wo ba be matumi ahwakola keto ama na twora awie suku wo besra wa wo ba di nachi wodru ya na yesi wo de mattress koto dem mama enya no kura da mama enya no kura wodi bia brema enya no kura mo na da dem na de chi ma edi no bi baba iwa wodi di wachi ba wo fie na ne dama de chi ma mi akwala no ne ma me ne yesi ono so de me ye fine to si Sunday ba wo safoa kuwa mama yentie bla no ne ku ni voice mama yentie Jimmy atem she omba mommy me no shase papa ne mami na me sha love no and ye shase eno ye share adwuma me shase a me no go kra na o ma me mpene so o shase de me ko police station what o chi me no me no gba de to sell eno nya me charge me didi kaka be wie JHS no mo na obenye moye tata me ba kra but o temeka me tun kapa me ba kra ba be ye adwuma e be ye construction work me yes kana kakriska kana me pesa me be ko school no me ba ye no na konso ko nyem 2005 ene no bia me ba be yi even the hospital bill me na me tia because that na atam no work na ma me se ne ma me ye de me nware no ena me ba be yi fi hospital de ba fi ya me ado a o se wa so pie mo me hwe wa mo me ye wi school me na me yi first e wo school a me ko ye na me tiri phone na e ko school na me tisie etuma be mo me ye makogala say aton ye god ma etuma be be proto because who ntam yes because of no na me say on play ma me ye de me ko school na me put on the na class 3 but omo yi wo fi village e do ba class be sie ne that time o ba na me ye class ni bi ke ko na me tie ko na se o mo enti time no ba village o na me wo SS1 e na me ni be nantenant ya mi bi school be no de be wo ye e na me school sem ye na me adom me ye duma din na me be ko SS na me de show 2005 e na me ye ma me ye obi tun provision of that bi ni mi abema mami fa unko immigration akwenta den abeda ho mommy akwenya on ka se bo mo nkne o na mo di certificate be brady ka me de ho certificate ni background na e ba no mo se a ni passport we na ye pese o ye den oko e na me be immigration mommy be immigration me call immigration training 8 months me ba ye na wo ba na wo no papa be ma bo eni na nyem
me ba me da bi me yi yefunu na enu gwa se be ba na me am di enim e ko yi yefunu no na me de ye den e be ye ho ade na wo ko tire ni wo ba na maami akofo be ma ne na anyim me ka me papa o sa me ka me djuma me ka me sika na ko kwa anya na me be yi yefunu no me fie wura de wawu me ba ya so ma me ka kire me ne se empna twe e ya twe de twe asata no man ti ase empna twe ya twe de twa mpa de ne ho odi yes man ti ase mo mi na me be fa me yi yefunu no sata na wo nyanku de ti me nyanku ne be ka kire me se me yire na ni ono obi wo fro na anyam na wo aka kire wo nyanku na wo ka kire girl me nyanku no me defend wo ka kire yare na we wo yare na me yi yefunu no na me je ho ade e no wo tenaye but that time no atim asemo no kura ne se eye me ja young man e fe na me si so na me for by bia that eye me ja man kan na me boa me call that yes me call me station no me be ye ma asem kakra which ma asem na me be ye no na nyese me tete me yiri yo e no me si satam no body bu afo konta kwa no me to ba yire e to nyama di ku ka mu na me da ba chia so no anga so gina no o tumi cha ma bi so bia so me yire no ho mo me se ni twa ma ko me ensa o disikani na ka kire me se o be so ye housewife me kan ku ne ni mas me first salary as immigration officer me ko to machine e di ma ko kwadi no ko to adumem se won sua kukwens unko nsia aduma no gwande mpomfenda mas me no ka say say machine me yida me ko to ye na me hu ye me hu machine ni piem na asem bia o ka so wale ya wo na wo ma na wale gu sa asem na no kore eno mi jira ha mu me mame me ne won ti ko ba ko so me ne won ti fie ba ko e bi ko kwa no po mi hu no mi tan hu no wo no ku wotama me wa kra me ye jana ma be ko enti de se asem ni tietie mu ane se akola no ntimi hwe ni to fo wade ya ma na re wade ma eno me se me makase me ko village o de bia me ko village ho no mame me ko pe mi am ko fa kwa no pa o police for me team se ma be ria no because akola no unya adwuma mami oni enkola no mo nam 3 onu kuku na ne jan kola go ho even me ko ne wo kwa na the second time me se ne video ne de mama me for the second time say me finish to okunya bo me ana monisa ana me enkola no o jai ho no na akola no first one no 9 years second one no 3 years and the last one was less than a year no ja o mgu so wa sane na o se me enko na obi a me ye immigration ma satan operations no ngeka wanya de tetwa ena me fa nkwala no mienu na no mo ye mpenifo no me fa mo de o mo background ena me ja ketwa na jene ma ne maame mama ba fa ketwa mo e de ketwa no person ne me no de titim nkwala no mienu a me no wo kasa eni die every school just last a year what de no so o mo a nko ebe ya ofe so ba ko ne be ka ho na omu mienu nyina ngo fa ko na even omu nya ni adom ko nya den e ma wo si da bi sa mami se ompene wa ba me dwumem asma me ka ye no wo de me akoso hye wefe asma me ka legal aid asma me dio no me go me so de fa ne pra nya se bia me se no eni die ya o wi woni me se last answer 2-3 months ago se den o ba ta ya me matete akora ma na bidu se na akora no e de ofe aba ho a wakoyi dan ede wo makodem me pa to mumia ba bia ba ma ne ko ho akuku an twese kan no mumia we sa video no wa sane na o se me nko kuku wo sama akeke se do bia me be fia o me se obi se me di na tem me be fia bia o me se me di ntina na mo am record nti obi o baka se me di na tem na se ma ye mo aka cha na ma me na papa na aka sa ni e go ve mate me da se o de also abasi abaka na unim wasane na wo se me nko na asane na me nko ende enko ochina me menim ho me nko nde enko ochina enye wona me kwaje kuku awareɛ enye wona me kwaje kuku awareɛ ma try se bio asem no ye betena ase me bo ba ho a no prame ni ehwe prame so so be ma prame fase kan ko na fa prame be prame obi ba me ma no fu akoto seka ma be fia madam on se mo ba ha no ma be portray mo hu se asem ye innocent papa no o se fa kra ne ma no na won hye no mienu na kuku oje won kohwe nkra no ma sei
Mamba chode. Asegwa kase bo ma say. Me su de me ya ni say. Woja mi wan ma me wan city bona akola nya wan ya. Me na ma sha akola ya akola ikwa na nya se na me ne chiche me. Se wo pe esuti mami kuku e. Se wo pe se video we ya we yiri nya. Ewura mama kasa be so le pie o. Me ni ma se mama ya. Nipa no sawalijaye no na amayi e na wo pe se osum wo a ye begina wachi no asum kama na wa hye ne ma na wo se wo pe se won hwa kra no no to se mienu wadi wo mama no wa wo mama wo manyi ba kwa twere ss wa wie won no ba one ne mpra ba ya na asie se wo no ne da yi wa hu se de edi twe etuode wo ba ba wani agye enkola ne nie en wa ho ma no kra enyi kama enti osifa we ni beka ne ho na se no na wo ntumi a na yen koke sumu wasem because awale a wajai na wakọ wale fofura me na guo afi na osimi beji empata ana esum no gu ma wale no what did I once a kuku a wonye said you betina ha ne sekan a watwi mama twisika yo osimi ya chawo ni ba oba ye de do video ya ye tie ya nti ahyawo onu ni de o video ma gba no mupa no ma besu no makagu mema ne so mupa no ma besu no makagu mema ne maame wo bai emla ye ka se wo de bema oba be fi open who ye say no kore me de mpentro me ko to dem ha wa fo ba go fi o emro ko training ba kuku aranyam ma ba cho de bi je daye wo me so ye so mi ma kra ba za te daye wo me so cho ba no na mi blidi ina ma na si na dan fa be ka chense me ne be ma na nyam me no atra 24 years ma fa we chi maami e kuku ai wasem na wo ka se de asem na fe na asie awale egu am wakọ wale ama wale na gu wo se afe na be ma na se so osum wo fine yaje atum maami odu good na gira ho yedi oba no kra ni yedi adwuma asem na mla na oba mo beka asem na ye beka on fa mla no chese o beka be ka gu bi so kre eye ba ko no kre ma me pacho akola me be pani no me wale me ye fun pa me ko ya wale 42 years ni me be pani no enum di rechi ba me ba ko mba nkwanu na me bo mode sam papa man fa nko school ode me ye kua mami enfia nko 1945 me ba ese me se me ba na ma wo me ba na ma wo me do boko school me do bia boko school nti me ye dwuma den pa me da akola ko school na ko na me hwe ne me ya na me yi no kama me kuma kaswa na o sa bai o be ne sa ba fu so sa ba fu no ne ma mi kwa wale me nua be ma me fi papa ba ko na yes o ne akora nti obi na fem say ba fu no on ko ajije be bia wo de yakoni ne na me kana me ka se wo fa wasem mle ye me ka chance mo wa no asem wo wasem ne ye me se mo wale boy ya kan ka ne ni say na odwane ko yi odwane nti me na mo be wale no e ma wo ti ase o wale no na we nyina fa ya kwa nyifie se me pese obo wale me ba no fi se boy no to me pese obo wa no nti ba fa ene sa wale ku me ko no ti me po akola yi se ene ma me ene sa wale no ku mato me sra boy ni wale na so mpede no kre yes wiase bibia la boy yiro dwane ti me be me ma me na anti angwagom na asofo me ko fo pam cho se me hwe no na me hwe na mami wawo mantie eh owo yo boy no madam who fa case bi amle eti se wo nya botra ya wo me lam hwe madam princess wo nya botre kakra nya botre ti asam na ye kan mami wo se wale no kra na wo mpene so eti se ne egu ye eye wani nye ho obese me na me kan no ampere because of am ban man no anya me be so anye eti no mo pe ho sa na una wo miensa e da wa jaye una wo miensa we da wa jaye adan na wale no gu sa tam no mo anyere na amana nsum kuku a na mo tena wa makuku akọ wale foforo na afi na mo ba gi na tuma ayi na tuma bo fa yin fie papa ma tuma yin fie e pen fo wo achiase e kana yin fie chochopa na o kan no me den bo koin ko ni fie sa akola e hwe bra wa bre na ba mu ene we ba bia si me said ye wo kase wo no ba wo no de
don't want to quote to cry, baby. One for not one young Nisika and Pataman because said ye baffle Beman Kasai. Also, the cook was starting collaborating, Mamma and Papa. And woman Yiniana, when your baby agina. This was Johnny Bassa. I don't know, Jam. Benjano. Now we because I am family. One billion corner or no tama. No, say papa be some to akoko to back 9 o'clock. Come say one yen to your man or copen a boy no. Na chire mu jai ye no ko wale. Kuku wale. No, I no aso go awade. Oni ni asi, ono ani nua na chiba. What did you kugu awade no? Sa asem no ma mo wo evidence. Ai. Any say. E wo evidence pa. Any say. Ni nua no. E no o ka chire say oni ni nua. Ono boy no ba fo no ni ti say. Mami. Nse mo wi ase. Oni ti say no ani nua na chire ba. Madam, ade hia nyina ne say. Yempe akola na pomuden. Na empa ho. Akola na me hwe wo. Ya na mti wo. Ya wo se onu me. Ya wo no. Me onu me nufua. Ma. Wagay, me na mti no no nya afimpo no ja. Eju kasa wo mo bi nka biante. Emi ya. Kasai, uwia no afa. Emi ya papa. Mate papa. Emi ya. Yempe wo na pomuden. Na yempe ekwa bi so. Said ye mo so ne na bre no. Na ya wo pam ko to school. Grofa be trans mame, sorry why? Sorry. Grofa trans. Wait, I'm ko bosse wo say. Nyako isen ye kobo, ye de no kora ne kasem. Nya sa mo ba ya no, na mo se ye pe 1 billion, obi nkwaje ma wo. Me nya sa na me adwuma wa ha. Mu nya ba pe na me ne na ble. Me pe 1 billion no, me nkwaje se scan mo obi wo bra. Ye trans nya hwehwemu. Be kuku abetena kanasem. Bema no sada no wanya botre ono so afra kire ni diem enti enum ne yedi busa wo be yasem maame o ma ya kwan e de 1948 asam wo bem go fine yo nyanchia woni watiefo sabre Dr. Grofa Atrase ye ba na ya desua America kra bi ye ba be sua de afa ye mpom de ho na de sua no ye de be fa ye nua ma no ho menstrual disorders dintia o menses ba na ye wo ya Dientia ubu nsa untimi nyina dientia ubu nsa na yi clot dientia ubu nsa entwa eho asam ne yebeka no eno nti fa phone ne fa number yi ye wi ankomo bia ho ani atoa so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye ka menstrual disorders a chese nsabuo mu hawo ne yemu bebre na de ekobadie Yankopon bo oba no wade unkosua nyina agya okwan na oba asase we so saa nkosua odi agya okwan no eye 1 million na wunya 13 years no na aka 300,000 esa 300,000 no emu 300 na 400 pe na obeto eno na odi bi be o menses na odi bi afaba enu tu yo ba bia o so nkosua ana unsabuo uhwediye enyesa edi wo ha obeba Yankopon abo oba aman hormone strong komiensa estrogen progesterone follicle stimulating hormone sa hormone si eno oba ebe hihye kusua na wagina so na wode ato na wuhia be ma sperma akofa awo na mrebi no ya na hormone si ebi ko off ene bi ko on na mrebia no antibi imbalance a doctor for friend imbalance hormone mrebia ema unsabuo enkoyie ema wawo mu nkoyie ti wa hwe ye a edi wo haw bibri bebrew to your bar ngo fama yedro no se de be ye beboa asiesie dipadua no ama dipadua no aye kama a doctor for aye hwehwemu ahu se yi ema edubi asi ho a emu nsia e wo menstrual challenges na yade so a edi wo haw bibri eba a enti wo se etu anho anamo na yehwe grow fama yedro no se de be ye bibia be fine sa ema nsia a doctor for aye hwehwemu ahu se ba ko nya de obenya ba efise menses na hormones na ankoyie tinu grow fama yedro se de be ye be sisi wa wodiem ama de atituma bia ebekoyi ama sa emansie fibroid ba beto ba akuyam enukre ema bebiri ho a gisu madu hospital ansana doctor achiro say fibroid o muyam efise nya yare a eya no wan hwe yi a estrogen level no so ko firi bebiri a enre ko fa sa how we dumba itibre bia na so no go fa magedro no se de be ya be ma hormones a balance na bibia aye fine sa emansie a doctor for chese ba ko benya miscarriages onyem na asai enukre hormones ankoyi a ema enoma entotoniye onipadua no saa na fibroid da oyem a oyi oba na akola ne nyina etibi se no ema so awodie bi yare bebi etibi piem a efre bi polyps ayesa abotan no
tikosua ne betom ne pipe na kyese de wo how na ebrɛw onu growth amayaduro no ebɛboa asiesie nipadua no ama nipadua no ayɛ fine saa emansian ba ko onu ne mpanyin fie so enso din sabo no ebetwa yare growth amayaduro no se de bɛboa asiesie nipadua no ama nipadua no ayɛ kama enye saa de wo how bebree bɛbrɛw enam se emma mensisi ho yanti emre bia na ye ba ye to ebo ase ekirikirem se wo yo ba hwe o mensisi ye nyesa edo how bebree bebrew efi se na mensisu ama ne emma bebree enya problems wonu go fama yedo na bebo asiesi dipadua no ama dipadua no aye fine menstrual disorders ni gumu ahodo bebree ye ba ne abebo so na wo so de wo mu a watrumika no akohwe go fama yedo no ansa na daboni aba eno ti gi number no se wuti radio no a wo hwe TV so a no afa number no wo TV ni so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and sabo mu hawo na do so pi di kan ye frɛ ba ko ice cream period saa oba no boso me ne so anya di obetimi adidi aduane kana no ano ofe ntibasa ntofe akonode akwa ano wonom eno ti mesra no grofa magedro se de bebeboa ama watimi adidi ye na hormones na gina ye fisi wantimi anidi ama hormones na gina ye a mebia onya menstrual pains ana onya menstrual challenges onu grofa magedro no ebeboa sisi nipadua no ama nipadua no aye fine ye frɛ ba ko premenstrual syndrome aka na wotwe ana nenum amanabu nsa no saa obai bebo ne nsa no besu saa kopem se mense meba fisi moja na eba no eyetum ebeyi to clot ne ntiri nso ebefam no e de hawo na eba moja na eba wo se nsuo emre bi ebedane na ase wo bia no e de hawo na eba to nu grofa magado no bebo asiesiu ama bibia e fine aminoria ana eminoria obai bi wo ho a emfiedu no omu ni nsa yare emfie num no oba mu ni nsa mesrew efiri busumi mienu kodu busumi miensa wa hu nsa buo ni yare emfie num omu ni nsa ono so wonyam eno na kyese yare no num grofa magedro no anyesa e de wo hawo bebre bebrew metrorrhagia yare bone eno de ono de no eba tot saa de ka no busumi ne so a na wotwinum no enenum ana nanso na mafo ye no wo yeda baako no alcohof omu anu aba na mienu no akọ break mesrew enya de papa obi de na wotwe obi de we na wotwe mienu eyo how no go from agedro no se de beboa asiesie nipadua no ama nipadua no aye fine oligomenorrhagia saaba no de bosume ne so a on de som ko baako panu wawie mesrew eyo how no go from agedro no se de beboa asiesie nipadua no ama nipadua no aye fine dysmenorrhea a painful menstruation saa oba no na wa adwuma ma ontimi mma efiri se ne message de ba yawa wote no anya no bi nie ano odi ye pa obi de eyi clot ne basa so edo how bibiri reba ne nakokomo opo na o hye dem efefe entinya de obetimi apie kura ba adwuma num go fama yedro no se de be ye be siesiu ama bibia ai fine menorrhagia yarebone saa oba no ono de de bosume so a emma ebu wa mfie mienu ne mai eba so a entwa bosume no oba guso ye ne menses throughout bosume mienu da bia no hu ne sabuo anim obi ho kora gise de ko hospital ko woni panie obi ho kora gise sande moja sire so ansa no nya na hoto no go fama yaduro ne moja nyunu pia e do how eni ewuo ene eba no go fama yaduro na ba siesio ama bibia e fine endometriosis ene friend anidane no wa wode no eho ate ti wo yo mense na sign na chikotus num ti kotokusua num a na asai saa na wo ne be mada na spem kotomu a na asai na chese wo de awo ya abo na yare so ye pa ngo fama yedro nse de be boa asiesi nipadua na ma wo how bia how bia ebeko da bia ba yetu enuama no mfo se mo amu use contraceptives e de bom ho ban no eye na mom ya akọ hospital ba doctor nche se we na ni omoja befa enye sa wo bewie no na asizi wa friends o menses no enu aso timi sisi wa wo no ifise sa enuro no ebitimi ye barrier se de be ya emma sperm enuro a wodi enum eye sa e do how bebre bero obi wa wajai no kra no emma wo obi a wo sa how no ma fa grofan yi waduro se de be ya beboa asiesi ama bibia ye fine wo yo ba ana bema da bia me ka kire say sorry wo yo ba na wo be use contraceptives and ya kan ya ko doctor man kire de wo use say de be ya ebeboa ye de ya ka say koko na ya adure friend grow farm ye duro no aye mo ye duro sonko ti wo ho na so ani so briw
woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho a numguo fa magyaduro no wo nsa ne wo nan yɛ titiriti wakoma bɔ periperi wapɔ so no wapɔ so yɛ woyɛ a numguo fa magyaduro no obi wɔ hɔ aduro anadwo a wontimi nna ɛyare paa numguo fa magyaduro sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ fine aduane si wɔ na wontimi nidi a ɛno so yɛ yare numguo fa magyaduro no yɛnnua ma menstrual disorders ɛho nkɔmmɔ ne yɛbɔ numguo fa magyaduro no sɛ de bɛyɛ a wo nsa buo bɛba yie infections wɔ so a ɛyare numguo fa magyaduro no woyɛ ɔbaa na menses bɛyie a nipadua no ako infections ɛnyɛ adeɛ a infections bɛba ho numguo fa magyaduro na bibia bɛyɛ fine ɛmpɔmpɔ bɔbɔ na ɛpayɛ a mesrɛ ɛyare ɛbɔ tirimu a ɛde wuo na ɛba obi dware wie a no ɔde afi dwi ne ho ɛno so yɛ yare numguo fa magyaduro sɛ de bɛyɛ a bibia bɛyɛ fine woyɛ ɔbaa anaa bɛrima na wonni atenka ɛyare ɛfiri sɛ atenka ɛɛdɛ libido ɛyare misrɛ ɛkɔ fam a ɛfrɛ no low libido na kyerɛ sɛ watenka no ɛkɔ fam koraa woyɛ ɔbaa anaa bɛrima a wɔsɛ ɔte adeɛ ɛfrɛ no orgasm ɛnyɛ saa ɛde ɔhaw bɛbrɛ hɔ numguo fa magyaduro no na te dɛ ɛfiri sɛ atenka ɛɛdɛ baabi biara wobɛnya aduro no bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal chemical shop over the counters yɛn akasa so wɔ kasa nam a ɛtɔ aduro no wohyia ka na no atɔ bi na mmom sɛ wowɔ nkranman mu ne ne pata mu a mesrɛ kɔ kanhyi drug lane kingswalk herbal Tinatek Nanabuache Angel Repash Ruta Ubenya Grow Farm Jadron Biato Asama for Yinako Ekus Pharmacy House of Drug and Awidama Grow Farm Ho Amasama Nana Heba Post Office in opposite who wants a woman Nanabuachi Ubenya Grow Farm Jadron Biato Koforia for Yinamo Gapsin Pharmacy Grow Farm Ho Ubenyabi and Koko Hillside Ana Anti Akubam who was Sunya Muse Ana Green Light Grow Farm Ho Ubenyabi Tachima Abido Depot Ubenya Grow Farm Jadron Biato Baby at Drobia Udia Frame na me chew baby abenya biato ena mredi nti the number no na yen sorry so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 when we grow farm you don't know if we say grow fine makes you grow fine ojadro papa wan hwa de bedi pano esham yeni akase koko na na me fa taxi me the driver na bi so na me 80 o se mommy na me no me da papa me pa cho yenya bra yenkwa homa ne so yenko we hello bra ma he me also me da se pa se waje e fresh kuku ane ne maame abane na wo se akola na ye se age se ade ni kokofo dua mesre wada woroma wo ma ye nhwa akola ya pomudi nwie na sasem bi wo ho ne ye beka se wo beje no ana wo nyi no wo me ye nhwa pomudi no asem nwie ansa wada woroma mommy akola no me kra se enye se ejuma saman ke di kranka last week na kan pese me koko fama e de ne bakra se bi akra de hospital so ha nti se pa cho gina so na me musa asem kuku a kasegu akase no kaso be fana konkra hospital a wo mpere kurachia no so da so wo mumu hey mame na bitane se me pa chawo papa me pa chawo se so de ne ma wa wo ma ne hwe ne bi enokore oso wo de ne koma wo yere on fa me Facebook na ma fa mam na mo fa ne se Facebook ne enko ne nchen ya ye Facebook ne ko ne nchen enyo no ba wa de wo ne mpre nyina mo da yi one ne ode ne mpre nyina on fa me Facebook ne ye eno ma fa mam na mo frɛ no waso mani hu ne baba no me na ba fa me gina ha na me pa cho ba foi se kuku aka se obehwe ne ba ne so ama ne mehwe o man ha mommy me kra fa me gina me ni problem on se me si no nkwala no ho no angasa ne ba be ma pani ne kra ndo ne be bi sa so to me frɛ e bi sa nkwala ne se e bi sa mo be bi kuku eno aban be o frɛ wo shi no pa bi sa no angasa na ti no tie kuku a oso opeso obefa krande ne kwakra ne kwara ne yale awo eno so mpere on fa kwa no fa ne mreme eno mommy adi asem kule o fa ne otemenga me tumi ni na chi kwakran maame me tumi ni ku achi fa ne na mo mo ti o mo ko mi enu no ankura ya kama
Enkrani ba o ma say kukua. Mr. Champion, bra, me pacho. O si pe wo kwa no se doctor ni so obeje say. Mommy, eno temenga. Me tonka. Eno temenga. Hai. If na kola na gya re mpu me a me gina me 5 million. Emma o say on one on it. Like it one mo dey akola mo say on be so mo dey ko local mo chine 9. Me a me tia say sika no. Me na me tia 5 million. On fan e chiri. Me pacho kuku abusa na mame. Uchi 5 million way. Eno, mo 5 million mame. Me busa. Mo fan sister Odine. Enya 1.5 na what the bear AC. Who discuss? Be a 5 million AC na pompi okuku. Pacho na me wo koyi na me wo 1.5. Na bafo. Ada na 1.5 na so 5 million. They aka when chie be money papa ne kan papa ne charge 4 million de 1.5 ba. When chie be papa na da me no se me ho ya no mo boti me. Me to ka bafo. Ada na wusu ka se. Me tura papa. Me would tura papa. Me do manya me sa o se me to be no ontwe. Wo so we immigration wo blast your police ni penity no. Me de go ba bia be tura no me do manya me o. Me do manya me wo kwa me bafo na me mua na si wo ya. Asida wo de da me do manya me. Me do se me board ya nka wo se oso me ne oso bafo. Wo be see a court. Me board ya nka. Me do manya me. Ma, waka oso be see a court. Oso me be fia na kai. Me pancho bafo. Me tun kan se akola na pomudin ye hwehwe. Ena me chere se senden den ne kuku akasa me pa akora ne mra akra me. Sika bre no bafo. Se wo be ba be fa no. Se wo di sika be ba, wo di fa be si yeso. Na ye ya ewura wo me akasa. Bafo. Se sika ni be si me so. Na me ami si to ete sa wo de ye be kwa ye de akra ne be kokofo de ane ye na pomudi ni wie na de we chire ne ye nka why my o se enye se bia bafo tie bra dia wo ye ne fa bi nso mu oya as immigration officer 15 million ye sen fa bra ye na ye ni akire nkohwe na asemi o a ye nka ye kan wo de ato a ti o so mfa kra ne mauti wo ba no wu mienu wo ho ti ko no kra nso fa baako na odidi nanimu a na ye de bafo waji nkra mienu ti ono so ba tan no waji baako a na ye de adai hello yini friso na mi bube fu kra na akoka de nka me se champo brem me da se edrum emre bia ya na enememu eya drume bi na sabio wo hia defoi echechire wa ana se enkrofo bi ka se bia na wutirinya ya na wo bre kakra awade yi aya wo ko yemfitiase nyina wo nyina fi kuro baako ena maami ya no a wode kan se won prinso no won se ya djuma ena aye djuma ama akode bre ya wa bre nyina aye kwa ne maami ne ye no ena ama wese mu nyina ba embre ne kontimi se na ne meka ne se akoda ne de wo mu ye miensa papa no so wo hwe mienu no kama nka sem bia eni hu ena akoda ya wo hwe ne SSC wotimi abba be sabi de ne ode nkola no esie na ne meka ne se sof maami ememe bia o ma dwe se wa mama hwe ne dia mehwe no wa fa na maami amehwe no enu bi na boy no ye enu nti ne ye ka ne se aje se ko spie ni commander no engo no ho no fa sika no emra na ya monitor anase wonu so so busuafo e wo krom no na ko fodua ne bibia no wonu ye oba da se kuku assignment we na kwema ye ne commander no uni ni number ajode kroba so no wo no o akara nyana na no ba so wo se paloma siake se e wana ukui migration no hono wo siake paloma hayai pole muntete teto na yebre ne kododo my lady me da say edrum le bi e ma bi musa bi impredu aso mbu ma akwase de ye nua ba ma yi kan wo se woni aba ye start ye no mu susa ba bi a waduro nyo na am waduro ho wo ma ni suku bo no e na wo de nyame ye wadom na wo to aso wo ja na kansa wali ja ye gubasa wan sumu no wa anya ne hwe enya kura se bi impredu asama wo miensa obey wo kwa wade e to so mienu o to ma me awo no wa anya bi enti ba ko aka na mane ngone ho
What from you? And the anti me, my lady, where the mass messer, Wadaroma. Say, yes, I get Quadaba, Conasada, and my brand, you couldn't. Napo, and yes, so I'm here. On Tanama, main chain. Now on Vano Sap a jack. And ya there, mammy, Sabi, my lady, Emuaya, where Yahweh, and Colemian Sanso Sacodi, Papa, in fact, Sister Hackroba no drew. Eti mesre sebra na dawroma esika asaso wade ba ne ade hwa kwara pomudin no en ni suku sem nyina won fama maami na maami ne so fa kwara nya de anyi ginani na mesra ba tanfo binom maami wo se wo ba wale e wo mpene so ba mo ba na ade wa ko ba egu yan so awantumi anyire be ma na me nsum no wa ma na nsum no wa jani jai basa se wo ko school na me se me mpene so mane wale na wa ma wo mpene wale na mpene so mo ba na wo de wa wo ba yi Eti my lady, I said you now walk on. Ya mesre e fa ba ma me wa mo obey yen kan kura fa wa mo obey wa mo na sa wale egu na se egu sa basa wo kwa wale e to so biem sa ta na wale we egu ye no e kan se ye fa mpata mai na ma sa hwa na ma na ko de to so mienu my lady ma me fa ma no nsi dumre bia ma me fo no dumre bia mo e fa ba bi kakra awade na wo pre so na wo kan ye o e na abam no Mami Ejina chese wo ni pa ko fie ho jina nsasa nka wo bai woko e no so di akire na wa ma ni wa ma nyini enso mo je wo be ni wa de ada na mo je ye ada na mo je ye onena wo mienu ni ayin se oba no pa sa nti me ka che mi ku se mi ku ba bia ka ya mo mi ku me ka che sa wa de we ensi aga nti Wei, wa mu aje go. Wa mu ano. My lady man for man. What to me akasa wale nsiaga. Eti ese we na wo be bi mu. Nsiaga ada so di akire. Bafo no, o mu firi wa chianse ho a. Bafo no. Kratrin so how? Soon 50 million 2 months no na netina no. Now jina ho. This kind of chianse na obani fi na mu fie. Na me de wa ma me hwe. Mame, wa mo. Ay mame 2 minutes. Ne kwase malady adwuma na wadawro ma waye na emom be ma no ne obaye ni yi kura ba bia aha me pa ne se oba ne kasa ne sika atwen de wo fa video atime record video e wo de be kire na wo fitu on ma obo wura fie honom na wo twe sika e na wo de koye aha na ye me ya e de pa na de koye a oba fitu on wo twe sika but what be koye editing e de ba be kese oba yi wonye papa na bibiso nko ka papa enye grede malidi wadawro ma sa kura na woyale ni de se wo so wonhwe na maami ko tinima wuro nkɔhwɛ ne ba se anye ya onfa ayeye so onfa se wodi ba ko ese ko kam yenu no ho se me hwɛ ne de maami wo modam omu ye ana won se ye na ne baba no so kura no ese se wadawro mo wotimi be hwɛ ne baba ade na wo se ye kipu nkura abraye wonhu no se wo baba no nyina wonyini ntiri wotimi ko fie ho e ko hwɛ maami woni ma enkwana kasa asem ma me akire nkura no ade tade baba de ofane ma etimale di madawru ma ekwan ya be man di be obey we faso no etwa yie oba we so obo ne yie pa kuku a wodi etwa so na ko yempe commander no na wade we di o maame from day one because we say na huni pa ko fie ho etina o maame mpesa wo beko anu edi nchi ni moko na ode abatan yem hyehye no ode kasae because we say yanwale sa huni pa ko fie ode yanko obiem ena wo donti ukoye onso tia so kasa wale nsiaga nso na nsiaga no na ese nkodi ntoma bɔ ne yam hwemanso a no ogiska bi emu odude ma oye pa latest ni nyina we akwa bafo no osi ono immigration ono we commander adie bay me pa cho gentleman dental clinic osinye onum bon enka wo mesle wo yenko dental clinic na ye momoden ne kodwetwe ese na ye tumi ya total filling station echi 0559139582 TIME
Pedro bi no na ntutu mu ade omo fele ni pa bia nkope bi no esa wansa wadwiba kosakosa na poli 0234417669 Lawson Beverages Dilemma capsules ebe bo ni pa bia na ma wo so be ma o gina wona so na wo wi mo wo ma wi pa 0248619999 Oboy by medical research center adumanu obo no saya dia diabetes prostate what the preka se pa da kunkwam abomu ewo any social dead ebeboa 8 tete natural spices kopebi fegu adwani ye nkwan ye de yemomu ye de chinamase emane kama so we no artificial colors 100% natural bomodin se 0245580957 Ghana Grove Kopajuma ya brantie ababa wa phone no open no pipa 0308255775 Lemfi countries Africa USA UK Canada yes this ka demo yento she ka kope apple no the download second promo code no sompa uki point da so a come on me pacho ye nua baby ebre sika so obi wa hunhia mu a we nyam sise champion sanka sika de makuku a obi wa hunhia mu ye mfa ma na nua me sise champion so de maami bi a o wa hunhia mu jema me sise champion na wona maase o wa America wo hwew sika no me de bi call tachiman kosi ada no me so me de call ma so dem e ma me so for Reverend Japan bai ono so de call je enkrofo mu so hia bi nso adoye ti de aka ni me sise champion da na se wahini medical ado Nyankopon ase e wadwuma pa ya wo ye na ma nso aya ono so wo US wode tini mo remu awo brei na wode sika se aba wa chiche dia ya adoye na no na wo ka kire se sabio se ya tu obi nka ena nura bidi obi ebaaye na friends ye nyanko set so bibi esi kwan ena wo ye se nne mo mane na ye ne ya into diska no ebe mam jakoma no ena wadi mu no kresika no ennie enu ntino ne America ne se ma onyankopon nhyira unsa no adwuma bia wo ye onhye onem mo ena ohini nso ya wo so yi wo yemu a wo bie so ma ye hu ye we wanka nko bi anim onyankopon so nhyira na me ne ye se agozu edufi eye why mami bien fa ko ate many person adru interior 0551931920 0548931931 na yenko enim kuku anyabotere na asasem no nsi nyabotere akwala ya yese na ase abefa ne kwa asasi ochina ye de ne ba ti sompa no ye adwuma ayebo abotere ye so obetena ase yenkwaji 1 period ma ne yakofre kwaji na patapa ni pieto emra ye de ba woro odi ye din ne ye hwe sabri nkopim December na ye hwe se boapa ye se bafo no so obefa ne ho adia ye wa ha ye bere hello pacho odi eti o odi yenti o ni papa bi original ye bere ne ko bo mo ma so ko ti de be papa nja original we dia na dia ola ne kafra 0554931920 night transport so for na achi 10 minutes you say time we dey mo fe bin kian hello pacho udi yenti o hello eja yenti o mama finje nkamo enkanso ye mama iko me your friend Charles Usu and some your Presbyterian Catech ewo Western Law na me show pa me de bi empire na me bo ma o se rade na pafre ono onso mu bia na me wa shem kakra bi me pesanka offer mum na nka me no di shankomo jina so ne pacho jina so producer peko line why that's yo jina so Abraham paso abaso kansa so kites eti shrenshren ni okodi akonya ne dia do beba be hello oba ma udi yentie o hello ma me yentie o kasa
Ato ma how. Ya je oso. Ato asama seku kuwakana. But the up to the north is in this hospital up to Florida. Almost them pa omoyade. Yo. That's almost more now all party and go. Yo, Kufodia, yati. Hello. 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 Pacho udi yeti. Hello. Hello. Eja udi yenti o. Afternoon. What am I here? Eradi adom. That's your life now. Na wo frey. So afraid TV so. Show the yen no afraid. Nenge life so wada wo mo katachi. Madam was net ma mo bo. That's. Na abranti no je. E give this video no. Why no. Ono ko hono je. Je na wo ko de oni ka nye video no. Na so e ba sa de a onye. Why oni ka nye sa. Na wo ko na wo kwa ko de o me hu. Na jo ni je o ja ke ba be ti be sa ye. E ba kan se ba pass de be ye ba jo tu. Hello, em fadi o chat on so. Hello. Esi. Ti kuku a mesre wante. Ade a say ye sompa. Ya pese nhunu ba bia boy no ne commander no. Na ye frɛ no. Anase ye mfrɛ Kumasi kra commander emusa ne. Ba bia na no case ye migration for case ba ediko. Wo so ofa he kuku a. Circle. Oh, Paloma. Broken heart so ka hu. So she said you ni be man starting collaborate mu na. Ne maame ma wade ni gu ba mu na isa wan pata no na ene ya. Ena kana wale etoso mienu no kura gina ya. Maame wanu masem wo so ka sa wo mpene na wale ani nsi aga. Asase na ya woina. Asase ya woina msi da bi o school. Da chimu so be benia. Ti me mpene. No man ga no man ka se ya no mo nsa. Aka ho. Ni ya dey. No do so ni ya dey. Odo no so aso. No baby we be ja ya. Na mu nyina matumi atena wa amanye hwe ama no. Papa no mi ku no mi so ba na mabre. Ma ye ye. Na zata na papa no no te wo ye de. Papa no te wo. Se se ye go sa go ba. No ba kan sem na. O ba kan sem na ka ba mu. O ma. Ayo ko. Ayo ba beni. Ayo ba beni ko len sem no mu nya ko su ba bia. Na de papa ndi onye adwuma. Eni ante wo kura wo case che kuku awo. Papa no Nanti ese ukura wasem no ya asem e case eti da ben na no bedie anwumre na mudi eti papa no wai on the 12th kukua on the 12th mebo da meba chance wate ko akoma to yem so wate yen sole na yes abra jeff next time ye pet time o mayen